ruva mu Imana rusohoka mu magambo y'Imana ntirwongere kugambanira undi muntu ngo gwicare rugambanira undi muntu. Abakirisitu rero bari mu gusana kujya kw'abantu batuye kuri frontiere. Ntabwo ari ubwami bwo ku rurimi bwo kuvuga, ni ubwami bwo mu mutima. Ni ukuvuga ngo iyo wakiriye Yesu Kristo muri wewe, Yesu Kristo azaza akirukana ubwami bwa Satani, kuko ubwami bwa Satani ni ubwami bw'amagambo, ni ubwami bw'insangano, ni ubwami bw'ubusambanyi, ni ubwami bw'ibintu bidakwiriye. Ariko Kristo iyo yamaze gutibuka muri twebwe, azavyiga ubwo bwami bundi bwose, tukinjira mu bwami bw'Imana. Igitabo cy'Itangiriro ibice 49 umurongo waho wa 9. Itangiriro 49 umurongo waho wa 9. Dusome mu izina rya Yesu. Bamaze kuhagera, Bibiliya iravuze ngo Yuda ni icyana cy'intare, urazamutse mwana wanje uvuye mu muhigo. Yunamye abunda nk'intare, kandi intare y'ingore ninde wayivumbura? Twongere dusome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 4 umurongo waho wa 20. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 4 umurongo waho wa 20. Aravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo, ahubwo ari ubw'imbaraga. Amen. Amen. Turashima Imana ko Imana itugiriye neza, ikaba iduhaye amateraniro meza. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ikigira kabiri, ndashima Imana kuba hano hantu mu gatatu. Nibwo bwa mbere mpagaze ngiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndatekereza ko naje nk'akandi kabiri nje gusa guterana bisanzwe, ariko rero ndashima Imana kuko yatanze uno munsi kugira ngo tuze gusangira ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe. Icyongeyeho ndashimira ubuyobozi bw'itorero ndetse n'ubuyobozi bwa gatatu bwadutekereje kugira ngo baduhe uyu mwanya tuze kuganira ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ikindi kandi nishimiye kubana n'abantu batandukanye, inshuti zacu, famiye ya Bea ndetse na Ndutira, ni inshuti zacu turabakunda cyane, n'abandi benshi ndetse n'abanyamasengesho bo mu itorero ryacu dusengana nabo baje. Namwe mwese abo tuziranye, kuko muri uno mwanya sino bavuga mwese, ndabiyegereje ngo mwegere muri uno mwanya w'ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kubana. Amen. Ubundi turashima ku ijambo ry'Imana mwene data amaze kutuganiriza. Imana imuhe umugisha. Aganiriye amagambo y'Imana meza. Kwegera Imana, Dawidi niwe wavuze neza, aravuga ngo ariko njeweho kwegera Imana ngo niko kwiza kuri nje. Aravuga ngo Uwiteka niwe ngize ubuhungiro. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo iyo wegereye Imana, Imana nayo izi kwegera. Akenshi tuzadukenera kugira ngo Imana ari itwegera, twe ntituyegere, kandi ari twe twakagombye kugira ngo tuje gushakisha Imana. Bwana asifiwe sana. Abanyembaraga tugenda tubona abantu benshi bageze kubikomeye, nuko babiharaniye bakabishakisha kugira ngo babigereho. Kuri imbaraga z'Imana ntizizapfa kwizana, tiworyama ku wa mbere ngo ugeze ku wundi wa mbere uzuryama, numara ngo ugire ngo uzobe umunyembaraga. Hariho abaza barara amajoro, abandi bakabyukira mu mazi, abandi bakabyuka mu gicuku, bahaye basenga kugira ngo bakire imbaraga z'Imana. Wazubana umuntu yageze kubikomeye, ugakenera kumwigana kugira ngo nawe ubigereho, utazi aho yashakiye, mbese utazi inzira yaciyemo kugira ngo agere muri uwo mwanya. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo hariho ibitagaragara abakirisitu tugira, ibyo tugira tukegera Imana mu bwihishiriye iyo abantu batazi, iyo bare batazi, bapasiteri batazi, abayumva musengana batazi. Ibyo nizo bikomeza umukirisitu, mukegerana n'Imana cyane, mukagirana ubusabane buhagije n'Imana. Bwana asifiwe sana. Ubundi ubushuti tugirana na Yesu ni umwanya wacu dutangaho kugira ngo tubane nawe. Iyo utegera Imana cyane, iyo utamwegera cyane, ni ukuvuga ngo ntiwoba inshuti nayo, kubera kuko ndi mubana kenshi, uhugiye mu bantu, muri inshuti nyine n'abantu. Imana imuhe umugisha. Reka ndeke gutinda muri komantere.
uyu munsi bamaze kutubwira ko tuzoganira hejuru y'ijambo ry'Imana, nagumye gutekereza amagambo y'Imana. Iyo bakubwira gutegura kugira ngo uganire ijambo ry'Imana, haza amagambo menshi, ukumva haje ibingiri, ukumva haje ibi, gashakazi, ariko rero uyu munsi natekereje ko tuganira hejuru y'intare yo mu muryango wa Yuda. Bwana asifiwe sana. Intare yo mu muryango wa Yuda, ni ukuvuga ngo intare ubwayo ni umwami w'ishyamba. Intare ni ukuvuga ngo igira umwete, ikagira ububasha, ikagira imbaraga. Iyo ubwayo ni umwami w'ishyamba. Ariko uyu munsi turaganira hejuru y'intare yo mu muryango wa Yuda. Iyo ntare yo mu muryango wa Yuda ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Aho twasomye, uyu ni Yakobo igihe yari agiye gusezera abana biwe. Aho twasomye havuze ngo Yuda ni icyana cy'intare. Ni ukuvuga ngo Yakobo igihe yari agiye gusezera abana biwe, yaragiye kuri Rubeni. Bwana asifiwe sana. Agere kuri Rubeni, aravuga ngo Rubeni uri imfura yanje, ngo uri n'imbaraga zanje, ngo uwo gushobora kubyara kwanje kwatangiriyeho. Aramubwira ngo inkoni y'ubutware tiyoza kuri wewe. Bwana asifiwe sana. Yamamubwira ngo tuzabana ubutware ngo kubera kuko ngo wuriye indyamo ya so. Aramanuka agera hepfo kuri Simoni na Lewi, arababwira ngo Simoni na Lewi muri abavandimwe. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo Simiyoni na Lewi muri abavandimwe, amavuga ngo intwaro zanyu ngo ni inkota z'urugomo. Aramanuka hepfo aravuga ngo mutima wanje we ngo ntuzabe mu nama zabo za gwiherero. Bwana asifiwe sana. Aramanuka ngo agere kuri Yuda, arahishurirwa, abahishuriwe Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo niwe mwami w'ishyamba. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo niwe mwami. Twavuze ko intare ari umwami w'ishyamba, ari intare igira imbaraga, ikagira umwete, ikagira n'ububasha. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo niwe mwami tugiye kuvuga muri uno mwanya. Bwana asifiwe sana. Agere kuri Yuda, yamavuga ngo Yuda ngo bene so bazagushima. Yuda ngo urazamutse mwana wanje. Bwana asifiwe sana. Aramubwira ngo ukuboko kwawe ngo tikuzava ku ijosi ry'ababisha bawe. Bwana asifiwe sana. Yamamubwira ngo urazamutse mwana wanje, ngo uvuye mu muhigo, ngo inkoni y'ubutware tizava ngo kubituguze, ngo inkoni ngo y'ububasha ngo tizava ngo kubirenge bye, ngo nyira yataraza. Bwana asifiwe sana. Niyo haha yavuze, aravuga ngo Yuda ni icyana cy'intare. Ni ukuvuga ngo yarahishuriwe Yuda nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Bwana asifiwe sana. Abahishuriwe Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo intare yo mu muryango wa Yuda, ubwami bw'Imana buraharanirwa, kandi intwarane zibugishamwe imbaraga. Abantu benshi kubera kudatura mu bwami, ni ukuvuga ngo bari mu ikanisa ariko batari mu bwami. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo konyine, ibindi byose muzavyongererwa. Ariko abantu benshi batuye mu itorero batarashika ngo binjire mu bwami, kandi iyo utarinjira mu bwami tuzawumva ijwi ry'Imana. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo iyo washitse mu bwami ugatibuka mu bwami bw'Imana, niwe uzawumva ijwi ry'Imana. Bibiliya yose irimo abagabo bagiye bumva ijwi ry'Imana. Nasomye inkuru za Nowa, ukuntu Nowa yumvishe ijwi ry'Imana igihe Imana yari imubwiye kubaka inkuge, ngo byari ibintu by'akataraboneka. Bwana asifiwe sana. Abantu batangira kumuseka cyane, baramubwira ngo ese byagenze gute? Nowa yashaje, kuraje kubaka inkuge gute? Ariko Nowa kubera ko yari yarumvishe ijwi ry'Imana, yamakomeza gusa aravuga ngo nzubaka inkuge, agendera kuri rya jwi ry'Imana. Mu Baheburayo hazavuga ngo bose bapfuye bakikizera, bari batarahabwa izasezeranijwe, ngo ariko babiroraga bakiri kure bakabyishimira. Bwana asifiwe sana. Nuko bari barumvishe ijwi ry'Imana, batura mu bwami bw'Imana. Kuri ya Ibrahimu kugira ngo asohoke muri Uri y'Abakarudaya, nuko yari yumvishe ijwi ry'Imana. Bwana asifiwe sana. Iyo tutarumva ijwi tuzatugendera mu kigari, tukagendera mu gititi, tugakenera kugira ngo duse na ba runaka, ugakenera ngo ugendere kuri ba runaka. Ni ukuvuga ngo iyo utarumva ijwi ry'Imana uzuhora ugendera muri gahunda z'abandi. Ariko iyo wamaze kumva ijwi ry'Imana uzufata icyerekezo cyawe ngenderwaho, ukinjira mu bwami bw'Imana. Bwana asifiwe sana. Mu Bakorinto bavuze ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo, ahubwo ari ubwami bw'imbaraga.
Bwana asifiwe sana. Ni ubwami bw'ububasha, ni ubwami bw'umwete, ni ubwami bw'imbaraga. Ni ukuvuga ngo iyo winjiye mu bwami ugatibuka mu bwami bw'Imana niho uba umunyembaraga. Muzakozwe n'intumwa Yesu aje gusezera abigishwa be yarababwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga, ariko umwuka wera nabamanukira ngo icyo gihe nibwo muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu yose n'i Yudeya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo ubu bwami bw'ububasha n'ubwami bw'imbaraga n'ubwami bw'umwete n'ubwami bw'isezerano Imana yasezeranije Iburahimu igihe yari avuye gutamba Isaka, iramubwira ngo muri uyu Isaka abazamukomokaho ngo bazaba ubwami buzatsinda ababisha babo. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo iri jambo ubwami butsinda ababisha risobanura Dawidi na Yesu Kristo, kuko ubwami bwa Dawidi n'ubwami bwa Yesu Kristo nibwo bwami bwabayeho butsinda ababisha. Bwana asifiwe sana. Imana isezerana Iburahimu isezerano. Bibiliya itubwira ko isezerano Imana yahaye Iburahimu yaragiye irigira indahiro kuri Isaka, iragenda ija kurikomereza muri Yakobo. Bwana asifiwe sana. Iburahimu yabyaye Isaka, usomye ibisekuruza bya Yesu Kristo. Iburahimu yabyaye Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara ino miryango 12. Amaze kubyara imiryango 12, Imana iba yiboneye umuryango. Ni ukuvuga ngo muri Yuda niho habonetse ubwami bw'imbaraga n'ubwami bw'ububasha. Imana iba yiboneye ubwami buzotsinda ababisha bago. Yuda aragenda abyara Zera na Peresi kuri Tamari, biramanuka bigenda bigera kuri Esayi. Esayi abyara umwami Dawidi. Umwami Dawidi igihe agiyeho niho yazanye ubwami butsinda ababisha, aribwo bwami bwa Dawudi. Ni ukuvuga ngo ubwami bwa Dawudi nibwo bwami bushushanya ubwami bwa Yesu Kristo, kuko ubwami bwa Dawudi nibwo bwami bwabayeho butsinda ababisha bago. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ni ukuvuga ngo aho ngaho Imana yari yiboneye umuryango. Ubwami bw'Imana buba burabonetse. Abahanuzi ngo baze babona iby'ubwo bwami. Nebukadinezari ararota, amaze kurota ngo abone igishushanyo, bateranya abapfumu n'abakonikoni kugira ngo baze gusobanura inzozi yarose. Baraza bose habura n'umwe ubisobanura, ariko Daniyeli ngo ahagere asobanura icyo gishushanyo. Icyo gishushanyo ngo cyasobanuraga amamane. Ubwami bw'i Babuloni aribwo bwami bwa Nebukadinezari, n'ubwami bw'Abaperesi, n'ubwami bw'Abagiriki, n'ubwami bw'Abaroma. Bwana asifiwe sana. Aho ku ngoma y'Abaroma niho Yesu Kristo yavutsemo, ariko ngo Daniyeli ngo abona ngo akabuye ku bwami bw'Abaroma, ku ngoma y'Abaroma ngo akabuye gato cyane ngo karaza karamanuka ngo karasandaraga ku isi yose. Ubwo nibwo bwami bwa Yesu bwari buje. Bwana asifiwe sana. Hanyuma rero ku ngoma y'Abaroma Yesu Kristo aravuka. Umunsi Yesu avuka, abanyabwenge ngo bagiye bakurikiye inyenyeri baje kureba aho Yesu yavutse. Ngo Herode abyumve arajuguma cyane. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana bwari butibutse gucya bushitse. Ni ukuvuga ngo nubwo Yesu yari akiri uruhinja, iyo ubwami bw'Imana bushitse buza buziga ubundi bwami, ubwami bwose bugahinda ubushitsi. Bwana asifiwe sana. Ubwo bwami tuvuga ntabwo ari ubwami bw'aha hanze, ntabwo ari ubwami bwo ku rurimi bwo kuvuga, ni ubwami bwo mu mutima. Ni ukuvuga ngo iyo wakiriye Yesu Kristo muri wewe, Yesu Kristo azaza akirukana ubwami bwa Satani, kuko ubwami bwa Satani ni ubwami bw'amagambo, ni ubwami bw'insangano, ni ubwami bw'ubusambanyi, ni ubwami bw'ibintu bidakwiriye. Ariko Kristo iyo yamaze gutibuka muri twebwe azavyiga ubwo bwami bundi bwose, tukinjira mu bwami bw'Imana. Bwana asifiwe sana. Muri Yohana azavuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, abo ngo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Bwana asifiwe sana. Ubundi hari abantu b'Imana hakaba n'abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo umwana kwasi abazi ko abafite umugabane, ariko umuntu umushitsi azarara azi ko ari umushitsi bushaka agenda. Ni ukuvuga ngo natwe iyo twinjiye mu bwami bw'Imana, tukinjira mu bwami bw'Imana neza, ukumva watibutse Yesu Kristo asigaye aba muri wowe, usigaye uba mu bwami bw'Imana, ukumva dufite neza ubwene bw'igihugu bw'ijuru. Bwana asifiwe sana. Tuza tugenda twumva tudafite complexe y'ikindi kintu cyose, tukumva tudafite ifunwe ryo kuvuga ko turi abakristo, kubera kuko ubwami bw'Imana bwatibutse hagati muri twebwe mu mitima yacu. Kristo yatugezemo asigaye abana natwe. Bwana asifiwe sana. Kera umwuka w'Imana yazaga ku bantu agasubirayo, kubera ko nta mpongano y'icyaha yari bwaboneke, ariko noneho Kristo yaraje asigaye aba muri twebwe. Nukuri yatugezemo
asigaye abana natwe ngwino w'Imana yera Yesu wo mutima wawe ngwino w'Imana yera Yesu wo mutima wawe umuriri w'ubuntu bwe uri mu mutima imurije haleluya. Ubwami bw'Imana ni ubwami bw'imbaraga. Yohana w'integuza ya Yesu yagaze abatiza abantu akababwira ngo nje ndababatirisha amazi, ariko uzaza hanyuma yanje ngo arandusha imbaraga, afite ubutware n'ubushobozi, ngo azababatirisha umwuka n'umuriro. Bwana asifiwe sana. Yarahishuriwe ubwami bwa Yesu Kristo. Yesu ku musaraba, igihe Yohana yari ari ku kagwa ka Patimo, yaramuhishuriwe ngo abone igitabo, abona habuze uwakibimbura. Bwana asifiwe sana. Bituma ngo Yohana arira, ariko ngo marayika ava mu ijuru aramubwira ngo wirira Yohana, wirira. Intare y'umuryango yanesheje kugira ngo ibumbure icyo gitabo. Bwana asifiwe sana. Yesu Kristo yaravutse. Uzi wicara utekereza icyatumye Yesu Kristo yemera guca mu mwari kugira ngo avuke. Ni ukuvuga ngo icyatumye Yesu avuka mu isi ni ukugira ngo natwe tuvuke mu ijuru. Bwana asifiwe sana. Twavutse mu ijuru kubera ko Kristo yemeye kwambara ubumuntu avuka mu isi kugira ngo natwe tuvuke mu ijuru. Uko turi abana b'ijuru kubera ko Kristo nawe yemeye kuvuka mu isi. Bwana asifiwe sana. Yesu aravuka agenda akora ibitangaza byinshi. Yesu arabambwa ku musaraba, arapfa arazuka. Bwana asifiwe sana. Pawulo abwira abakorinto, yagaze ababwira akababwira ngo kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha ngo nkeretse Yesu Kristo ari we Yesu Kristo wabambwe. Ni ukuvuga ngo amakuru tugenda tuvuga, amakuru dukwiriye kwamamaza muri iki gihe ni ukwamamaza intsinzi y'umwami Yesu, tukamamaza ko Kristo yapfuye akazuka. Ubu ko turakorera mu mbaraga z'umuzuko, turi abambasaderi bo guhamya Yesu Kristo kubera kuko yazutse. Bwana asifiwe sana. Muri Israeli zanavuga ngo niwe fura yo kuzuka mu bapfuye. Muzamubwira ngo nikiza gituma hati hariho abandi bazutse, ariko abandi bose bazutse barongeye barapfa. Yesu niwe wenyine wazutse ntazongera no gupfa, imva yiwe irarangaye. Niyo mpamvu ari we fura yo kuzuka mu bapfuye. Bwana asifiwe sana. Duhe Yesu icyubahiro cyane. Haleluya. Twongere kandi haleluya cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana buraharanirwa. Dukwiriye gushakashaka uburyo twakwinjira mu bwami bw'Imana gutya, tugatura mu bwami bw'Imana, tukaba baraganwa mu bwami bwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Iyo wamaze kwinjira mu bwami bw'Imana, nicyo gihe uzumva ijwi ry'Imana, ukumva kuravugana n'Imana, ukaganira n'Imana. Kuri ya Mose kugira ngo yemere kuja gukura ubwoko muri Egiputa ntatinya amaso ya Faraho, nuko yari yumva ijwi ry'Imana kandi yumva yageze gutya mu bwami bw'Imana. Yesu Kristo iyo yatugezemo, tugenda twumva dufite confidence, tukagenda tudatinya. Eri imbaraga yari afite imbaraga zimanura umuriro, nukubera ko ubwami bw'Imana bwari bwaratibutse muri we, akumva afite confidence yo guhagarika akavuga ngo imvura nihagarare. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ariko ikibabaje giteye ubwoba, muri iki gihe turi mu gukorera Imana, ariko tukayikorera tuhaye dushidikanya, tukayikorera tutahaye twemera, ntitwemezanye n'ibyo tuhaye dukora. Birababaje, biteye ubwoba. Bwana asifiwe sana. Abantu bakaza mu ikanisa bataje kumva ijambo ry'Imana, akaza azanywe n'ibindi. Nicyo gihe usanga umuntu agiye ahugiye mu byiwe. Wabaza n'umuntu ngo ese babwirije iki, ugasanga atobasha kugisobanura. Cyangwa se ugahura n'umuntu ukamutungura ukamubaza iby'inyizerere yiwe, ukamubwira ngo wizeye iki, ntabashe kubisobanura kubera kuko tutarinjira neza ngo dutibuke mu bwami bw'Imana. Ariko iyo wamaze gutibuka mu bwami bw'Imana, ubuzima bwacu buza bwumva Imana, tugakorana n'Imana, tukagendana n'Imana, mbese tukabana na Yesu iminsi yose, kuko Yesu Kristo, Bwana asifiwe sana, niwe mwami w'abami. Ubwami bwiwe nibwo bwami bw'imbaraga. Ni ukuvuga ngo ubwami bwa Yesu iyo bwinjiye muri twebwe, buza bwirukana ubwami bwa Satani, ubwami bwa Satani bugahunga.
Bwana sifiwe sana. Iyo twakiriye ubwami bw'Imana muri twebwe, ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana iyo bwaje muri twe, tuzatuba abatsinzi, tugahora dusenga, tuzatuba abanyembaraga. Impamvu abantu benshi batakigira imbaraga z'Imana, uri mu kugenda ukumva waranabutse, mukaza mwumva mutagifite ibihe byiza byo gusenga, nuko mutarinjira mu bwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo abantu iyo wavanze, tushuhe tukonje, taho zo kugeza. Bwana sifiwe sana. Tacho wogeraho, ariko mureke duhitemo neza. Uza wamuvuga ngo nimbura umukristo, tumaramaze gukurikira Yesu. Samweli ngo Yerusalemu yose idani ngo ukageze Berisheba, bari baramenye ko yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka, kubera kuko yari yarahisemo. Mureke duhitemo inzira nziza, inzira ya Yesu Kristo, ariyo tuyoboka. Kristo ari we dushira imbere mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi. Mbese tube mu buzima bwo kumva Imana. Iyo wumvisha ijwi ry'Imana, ni ukuvuga ngo ijwi ry'Imana riza rikangura ibintu byari bisinziriye. Ijwi ry'Imana riza rikorana n'umuntu usinziriye. Bwana sifiwe sana. Mba Efeso azavuga ngo usinziriye we, kanguka uzuke. Kristo abona uko akumurikira. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo tazakorana n'abantu basinziriye, azakorana n'abantu bari maso. Iyo uri maso uhawe usenga, niho Yesu Kristo azaza agakorana nawe. Ariko mu gihe usinziriye, Yesu Kristo ntashobora gukorana nawe, kubera ko urasinziriye. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Mureke dushakashake uburyo twakwinjira mu bwami bw'Imana. Kandi kwinjira mu bwami bw'Imana ni ukumaramaza, tukamenya ko Yesu Kristo ari we mwami wacu. Ubwami bwari bwo bwami bw'imbaraga, ubwami bwari bwo bwami bw'ububasha. Tukumva ijwi ry'Imana. Ni ukuvuga ngo nawe bari ko bamuseka, abantu bakaza bakamubwira ati ahangaha kuwahubatse gute, byagenze gute. Ariko yubaka inguge imyaka 120, ntiyacika intege. Kubera kuko ngo iyo nkuge kari agakiza, ni agakiza yari ategereje. Kandi ako gakiza ngo kari Yesu Kristo. Niyo ntiyacika intege agera ku masezerano. Iyo twabaye mu bwami bw'Imana, biza bituma twinjira mu masezerano yacu, kandi tukayinjiramo bitatugoye, bitworoheye cyane. Kubera kuko ubwami bw'Imana ari bwo twashize imbere. Mureke twikoreze Uwiteka urugendo rwacu rwose. Bwana sifiwe sana. Zaburi yavuze neza aravuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira, nawe ngo azaguha ibyo umutima wawe ushaka byose. Bwana sifiwe sana. Ni ukuvuga ngo Kristo nitumushira imbere tukamwikoreza urugendo rwacu rwose, ni ukuvuga akaba ari we twiringira iminsi yacu yose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo siko bizaba mutegereza, nta muntu n'umwe uzakogwa n'isoni, ahubwo abava mu masezerano nta mpamvu. Abo ngabo ngo nibo bazakogwa n'isoni. Bwana sifiwe. Ni ukuvuga ngo abanyabyaha nibo bazabakogwa n'isoni. Icyaha nico gikojeje isoni. Abaje gusambana nta muntu wosambanira ahagaragara, nta muntu uza wiba ahagaragara. Uje gukora icyaha wese azagikorera hihishe, kubera kuko icyaha gikojeje isoni. Bwana sifiwe sana. Ariko gukora neza kose tuzatubikora twumva dufite ifyeri, twumva tunezerewe Imana yacu, kubera kuko ntibikojeje isoni. Iyo turi mu masezerano y'Imana tibiza bidukoze isoni. Bwana sifiwe sana. Mubara maze avuga ngo ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, ngo uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, ngo kuko muri bwo nimwo gukiranuka kwayo guturuka. Ni ukuvuga ngo iyo duhagaze muri Yesu Kristo ntituzadukogwa n'isoni. Ubutumwa bwiza ni amakuru meza. Icyo dukwiriye kubwira abantu muri iki gihe ni ukubabwira amakuru ya Yesu Kristo yo gupfa no kuzuka. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Kristo yarazutse, niwe muganuro w'abasinziriye. Mureke duture mu bwami bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana ntabwo ari ubwami bw'amagambo, ni ubwami bw'imbaraga, ni ubwami bw'ububasha, ni ubwami bw'umwete. Iyo twakiriye Yesu Kristo muri twebwe, tuzaduhinduka abanyembaraga, tugahinduka abakomeye, kubera ko Kristo asigaye aba muri twebwe. Ijambo ry'Imana rituganze. Asifiwe tena. Iminota bampaye ni myinshi, kandi hari mwene data w'umushitsi wasabye nawe ngo arasirimba ngo akanya gato, none gatambuka agira dusirimbe. Bwana asifiwe. Muze gato duhudumiye gato, tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya. Reka dusabe nanone Beya, turi kumwe mu ivugabutumwa hano, nazega nawe akore hariya ga ni timu imwe yaje hano, nabashitse hari shari. Haleluya.
asifiwe. Ndashima Imana cyane kuko iduhaye kuba aha hantu. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro kuko ni umuteguro wayo. Ikindi congeyeho ndashimira ubuyobozi bwa gatatu. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Haleluya. Cyane cyane ndashimira ubuyobozi bw'itorero. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibaha umugisha. Duciye bugufi ku bwanyu cyane. Imana ibagirire neza. Haleluya. Niyegereje famiye Beya na mwene data Ndutira. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Beya sinzi ukuntu agize, ni nkaho ahishuriwe. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ndabiyegereje kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, kandi uyu mwanya nuho umuntu ku giti cye akurure yirozaho. Haleluya. Kugira ngo mu mwanya mutoya nsigaranye tubashe kubusangira. Dusome urwandiko rwa Petero rwa mbere ibice 2 umurongo waho wa 4. Haravuga ngo nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryatoranijwe. Amen. Subire dusome Yakobo Yakobo 4 ku murongo waho wa 7. Haravuga ngo nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Amen. Haleluya. Duweze icubahiro. Haleluya. Uyu munsi numvishije igitaramo kandi turatarama. Bwana sifiwe sana. Kandi buri muntu wese nukuri imbaraga z'Imana zimugereho, abashe kunezerwa, kuko kuza guterana titunezerwe ni nko kwirigwa na matiriyo ku mutwe tibagira ico bakubaza. Imana itubabarire cyane. Niyegereje na Bishop, Imana imuhe umugisha wari haruguru. Natekereje bakitubwira, natekereje amagambo menshi kuko Bibiliya ibamwe amagambo menshi. Ngo ndangize ntekereza iri jambo. Topike yacu turavuga hejuru yo kwegera Imana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Hejuru yo kwegera Imana. Nukuvuga ngo muri ubu buzima dutuyemo bwaha hanze cyangwa se bwa kimuntu, habe n'umuntu iyo ari inshuti y'undi kanje na mfurakazi baza bavuga ngo bari abantu baregeranye, kubera ko ni inshuti yanje. Kandi iyo umuntu mwegeranye muzamuganira. Uriya umuntu ubonye bwa mbere tiwo kwa mumwimariramo ngo mwama muganira amagambo menshi arenze, ahubwo bakwitana kayayo cyangwa se nico gihuza wumva bavuga ngo uriya muntu azavuga menshi, kubera ko mwaganiriye n'umuntu mutegeranye. Ariko umuntu mwegeranye ubu mfurakazi ntashobora kunyita kayayo. Amagambo yariyo yose no mubwira ayo mu rugo rwanje, no mubwira ayaha hanze, no mubwira uko ameze kose, yo kumva ko ari ngombwa kubera ko twegeranye. Bwana sifiwe sana. Mara ndatekereza hejuru yo kwegera Imana. Ubundi abantu bunyine twaburiye Imana umwanya. Ubunyine abantu baburiye Imana umwanya. Habe natwe ubwacu twenyine turi mu gusana kujya kwa bawiburiye. Mwaza muhura n'umuntu kutansura Beya, wewe unabaye busy kubera kubura umwanya nawe yarawiburiye. Kandi ugasanga kubura umwanya ntawe ubuza ahugiye mu bintu by'Imana. Oyaye ahugiye mu bintu byaha hanze, niho twese duhugiye. Ikituma tutegera Imana duhugiye mu bintu byaha hanze. Imana itubabarire cyane. Ubundi natekereje kwegera Imana, kandi ijambo ry'Imana riza rivuga ngo ni wegera Imana nayo izakwegera.
ubundi imana ntizipfa yashize inzira zibiri ngo wihitiremo. Ni ukuvuga ngo iyo utihitiyemo, iyo wihitiyemo izikureka, kuko yaduhaye amahitamo. Ni ukuvuga ngo iyo wihitiyemo izikureka ukajana nayo. Imana ntiziza, ubundi Imana habe no mu mutima, ntiziza ngo usangemo icyaha, ntibiza byicarana. Ni ukuvuga ngo iyo winjije icyaha, Imana iza yamisohoka ikigendera. Wese cyubahiro. Haleluya! Maratekereza kwegera Imana. Bwana sifiwe sana. Haleluya! Iri jambo ni Petero wari ko kwandikira abayuda bene wabo, kuko ngo bari baraguye bava mu byizego, ariko ngo bamare kugwa ntibava mu itorero, kugira ngo bazoza babona abandi basohora. Aramwandikira, arabandikira, arababwira ngo ni mumwegere. Bwana sifiwe sana. Niwe buye ryazwe n'abantu, ngo ariko ku Mana ryaratoranijwe. Haleluya! Kwegera Imana bigira umumaro mw'abakristo mwe. Iyo twegereye Imana tuza tuba inshuti, kandi inshuti y'umuntu muzamuganira ikiganiro kikanga gukatika kubera ko ari inshuti yawe. Tubona ubundi hari umuntu numvisha avuga ijambo ryiza riramfasha, aravuga ngo Imana ngo irangana n'umwanya uzuyiheza. Imana irangana n'umwanya muri wewe, iranganye na wa mwanya uzuyiheza. Ni ukuvuga ngo inshuti yawe iyo wegereye Imana iziba inshuti yawe, yamara kuba inshuti yawe mukaza muganira ngo apfukama gusenga, kubera ko connection, inshuti muzamugirana connection. Bwana sifiwe sana. Waza uje gusenga ukaza wumva ikiganiro ntikiriko gikatika, waza uje gusenga ukaza wumva amasengesho. Ubundi iyo wegereye Imana hazabwo nuje gusenga ukumva gusa ngo yishekerera, ukaza wumva amazina, ariyo mazina yose muzamubona Imana n'abantu bagiye bayita. Bwana sifiwe sana. Ubundi umuntu azavuga Imana bitewe nuko yayihishuriwe. Iyo uhishuriwe Imana ikagukiza indwara, uzuyivuga nko mukiza. Undi yamukura mu nzara akayivuga nk'Imana itanga ibiryo. Bwana sifiwe sana. Duweze cyubahiro. Haleluya! Kwegera Imana icyambere. Umumaro wo kwegera Imana, iyo twegereye Imana dukora ubushake bw'Imana. Ubundi hano mu materaniro abantu tugikora ubushake bw'Imana, ahubwo turi mu gukora ubushake bwacu. Gukora ubushake bw'Imana no kuyikorera mu kuri no mu mwuka. Ubundi twebwe turi mu kuza kugira ngo babone ko Nyagwaka nawe yahitinze, kugira ngo babone ko Nyagwaka nawe ubu nyine asigaye ahabwa gatuti. Naho abantu bahekeye kugira ngo izina ryanje rise ngaho naje rimenyekanye. Uko si gukora ubushake bw'Imana, ahubwo noba ndi ko nkora ubushake bwanje. Duweze cyubahiro. Shakaho kugira ngo nyikorere mu gihe gisa n'iki. Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya. Icya kabiri, iyo twegera Imana tuba mu bihe byo kwiyeza. Ubundi umukristo agomba kuba mu bihe byo kwikorera check up, kandi aho ngaho niho turutanira. Buriya twese turi hano mu isi, turi muri umoja, ko turayigenderamwo twese, twambara kimwe twese, tugasangira ibintu bimwe twese, ariko aho dutaniye twebwe abakristo ni ukwikorera check up. Ukavuga ngo ese uyu munsi nagenze gute, aho nasohokeye nja gucuruza navuze amagambo agana gute, muri ayo magambo sinoba nateshutse, mu bikorwa nakoze nabikoze gute. Umukristo ahora mu bihe byo kwiyeza. Duweze cyubahiro. Haleluya! Kandi cyabaye ikibazo, hari ijambo numvishije umuntu yavuze, aravuga ngo integeke za nyuma zibaho. Ngo ni integeke, ngo nubona usigaye aho kunanirwa kwikontorora ngo ugatangira gukontorora kerema, ngo nizo ntegeke za nyuma zibaho. Uba wagiye mu ntegeke za nyuma, ariko umukristo azayireba wenyine akavuga ngo ese nimiguti pagaze gute. Niko Yobu yakazavuga akavuga ngo hega nipime ku minzani ngo ndebe ko intambwe zanje zitateshutse. Umukristo azareba intambwe ziwe akavuga ngo se uyu munsi nateye intambwe zingana gute, muri izo ntambwe zagenze gute, nabivuzemo iki, nabikozemo iki. Duweze cyubahiro. Haleluya! Umuririmbyi witwa Danera
Daniel yararirimbye aravuga ngo amaraso ya Yesu ngo ntazigera ashira imbaraga. Ni ukuvuga ngo amaraso ya Yesu niyo aza twoza tukabasha kandi gusa neza. Bwana sifiwe sana. Ukiyeza. Bwana sifiwe. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Niyo mpamvu abayobozi baza batubwira iyo tugiye kwegera ifunguro, bakatubwira ngo nuja kwegera ngo umubiri wa Yesu n'amaraso ya Yesu ngo ubanze winire wisuzume. Bwana sifiwe sana. Kurya no kwikorera check up, ukavuga ngo hari abakirisitu nabo benshi duturanye mu makaritsiye no mu matorero, kumva ko undi muntu yamugiriye nabi taco bitwaye, araza hano dukubitane amakike birangire. Ariko umukirisitu suko ameze. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Imana yabwiye Mose igihe yari yaramutumye kuja gukura ubwoko bw'Imana muri Egiputa, iramubwira ngo genda ubwire Farawo, umubwire ngo narekure ubwoko bwanje buje kunkorera. Mose aragenda abibwira Farawo. Kubera ko ibyago byari byamaze kuba byinshi, Farawo asa n'umuntu umaze kugiye nko kudohoka, ariko yagira ngo adohoke, aramubwira ngo genda, nimugenda ariko ntimuje kure. Muzi icyo iryo jambo risobanura, mugenda ariko ntimuje kure. Niko abakirisitu b'iki gihe bameze. Bagiye Satani yaratubwiye ngo tugende ariko ntituje kure. Ubundi umukirisitu iyo yakijijwe azaja kure y'icyaha, akirinda icyaha, akirinda ubusambanyi, akirinda urugomo, akirinda ishari, akirinda no kuvuga undi muntu nabi. Yanamuvuga ukavuga uyumva ko wamugaye, ukavuga ngo mbabarira. Nibwo buzima abakirisitu tugomba kubamo. Duheze icyubahiro. Haleluya. Farawo yamubwira ngo nibagenda ariko ntibaje kure. Ni nko kubabwira ngo mugende mube mu idini, mube mu itorero, musirimbi, ariko gusirimba kwanyu ntikukababuze gukora icyaha. Hari abakirisitu bari mu gusirimba, ariko gusirimba kugatuma atoreka gukora icyaha. Ni nka kurya nabigereranyije nka kujya k'umuntu utuye ku mupaka. Ubundi umuntu utuye ku mupaka, icambera abantu batuye ku mupaka baza bagira indimi zibiri. Ni ukuvuga ngo indimi zibiri ndutiri warabizi twatuye Cyangugu, twakoreshaga Igiswahili n'Ikinyarwanda. Abakirisitu rero batagiye ngo binjire neza, baza bakoresha indimi zibiri, bagira oya na yego mu kanwa kabo, ariko umukirisitu aza akoresha ururimi rumwe. Haleluya. Ururimi ruva mu Imana, rusohoka mu magambo y'Imana, ntirwongere kugambanira undi muntu, ngo gwicarire ugambanira undi muntu. Abakirisitu rero bari mu gusana kujya ko abantu batuye kuri frontiere. Kuri frontiere abantu baza bakoresha indimi zose. Mane tubabarire cyane. Icya kabiri cy'abantu baba ku mupaka, abantu batuye ku mupaka za Gisenyi na za Cyangugu baza bahahirana. Goma na Cyangugu, Goma na Gisenyi baza bahahirana. Abo ku Gisenyi bakaza barya ibivuye kuri Goma, aba kuri Goma nabo bakarya ibivuye ku Gisenyi. Ni ukuvuga ngo abakirisitu batakijijwe neza baza basa n'abantu batuye ku mupaka, bakaza bahahirana na Satani. Duheze icyubahiro. Haleluya. Ni ukuvuga ngo umukirisitu utaramenye Imana aracyagira connection na Satani, akayira ntikarasi bangana. Ariko iyo umuntu yamaze kumenya Imana, akayira ko guhahirana na Satani uza ugafunguka akabroka, ukavuga ngo integeke zari zarangoye z'ubusambanyi guhera uyu munsi kubera namenye imbaraga z'Imana, aka kayira ndagafunze. Ariko abakirisitu baracyahahirana. Imana itubabarire cyane. Icya gatatu cy'abantu batuye ku mupaka baza bambutsa za fraude. Hari abakirisitu, ejo bundi nabwiye mwene data, ndamubwira ngo ese nimba tuza dutinya kuza mu ikanisa, dusa nabi, tudafite ibitsira, dufite abana, cyangwa se kujya tuza dusa muri quartier, tukavuga ngo kubera ko ngiye mu ikanisa ngomba kwambara neza nkagenda asa neza. Ni gute tuza tujana ubucafu mu ikanisa kandi ubucafu bwo mu mitima? Tuweze icyubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe. Ni gute umuntu azatinya kujana ubucafu busanzwe mu ikanisa? Abantu babinjije za fraude zinjiye mu itorero, fraude zinjiye mu bamama, fraude zinjiye mu baririmbyi.
ico nico kintu kiza kiranga abantu batuye ku mupaka. Bwana sifiwe sana. Ikindi ca kane, iyo twegera Imana turayumvira. Haleluya. Abanyesiraheli ubundi bayobogwaga n'Imana, bukeye bama badekarare, bama bavuga ngo nabo bakeneye umwami. Warangize Samuel ashaka ninka byari zamuguye nabi. Imana yamemubwira ngo nibireke kukugwa nabi, genda mubashirireho umwami. Baragenda bimika Sawuli. Bamaze kwimika Sawuli bamubwira ijambo, baramubwira ngo turakwimitse, ariko ube wumvira Imana, ube wumvira Imana. Bwana sifiwe sana. Tuweze icyubahiro. Haleluya. Ube wumvira Imana. Ico gihe Imana iramubwira ngo genda uje kurimbura Abimeleki, kuko Abimeleki igihe Abanyesiraheli bari bavuye muri Egiputa bataha, bageze mu butayu bwitwa Refidimu, ndagira ngo ico gihe bahuye n'Abimeleki. Abimeleki barabagora cyane, barabica kugeza igihe ngo bakaza bahotora udukecuru n'udusaza tw'Abanyesiraheli, bene tutumo twagiye dusigara inyuma, mbese barabavuvuza. Imana iramubwira ngo nigenda uje kurimbura Abimeleki, kandi urimbure ukureho ikintu cyose. Sawuli ntiyumva. Sawuli amaze kutumva, abakera arahushije, ntiyumvira Imana. Imana yamimubwira ngo kubera kutanyumviye, kubera ko ngako gusa ico utumviye Imana nguciye ku ngoma. Nukuvuga ngo Sawuli yakoze imyaka 38 ntiyari mu bushake bw'Imana. Imyaka 2 gusa niyo yakozereye Imana ari mu bushake bw'Imana. Duweze icyubahiro. Haleluya. Kubera ko atumviye Imana, Imana imuca ku ngoma. Nukuvuga ngo umukristo wamenye Imana azasabwa kurimbura, akarimbura. Kuko Sawuli yaragiye ngo azana umwami Agagi, ndetse ngo azana ngo nibiduhagire, ngo n'inka nziza n'intama nziza. Bwana sifiwe sana. Kubera ico nukuvuga ngo iyo tutumviye Imana, Imana izi guca ku ngoma, ukaza usigara ukora uba wenyine, kandi biragatsindwa n'Imana. Gukora uba wenyine biragatsindwa n'Imana, gusigara ukora utakibagwa ko wicaye ku ngoma. Duweze icyubahiro. Haleluya. Abakristo turasaba kurimbura, ukarimbura, ukaza winjira mu mutima, ukavuga ngo se wa mutima we ntiwobuka itunzi ishari, ntiwobuka igirira beyishari, ukarimbura, ukavuga ngo washariwe mu izina rya Yesu, rimbuka vaho, kugira ngo tubone ko dusonga imbere. Nukuvuga ngo iyo ugifite akantu kangana gutya, iyo ufite akantu wisigarije, niko kaza kabyara ikintu kibi, kandi cya kintu kibi kikaguteza ibibazo. Mureke turimbure. Umukristo wamenye Imana, Bwana sifiwe sana, azarimbura agakuraho ikintu cyose, kugira ngo tugire ubusabane buhagije n'Imana, kugira ngo tubishuti, nuko dukuraho akantu kose gasa nakazira. Tuweze icyubahiro. Haleluya. Ikindi cyonga yaho, iyo twegereye Imana tuza tuba abanyembaraga. Bwana sifiwe sana. Kandi tugahishurirwa Imana. Yesu Kristo yigeze ahamagara abantu, ahamagara abigishwa be, yamabwira ngo se mwabigishwa baza banyitande aha hanze aba baturage, baza banyitande. Bamwe bakamashira ukuboko hejuru, temwe azakwita Eliya, abandi atoyaye uri Yohana umubatiza, abandi atoyaye uri Yeremiya, abandi atoya uri umwe mu bahanuzi. Bwana sifiwe sana. Ariko Petero arahishurirwa kubera ko yari yaregereye Imana. Haleluya. Petero arahishurirwa, yamavuga ngo uri Kristo umwana w'Imana, kandi Yesu Kristo yamabona ko bidakomotse muri Petero, kuko Petero yari umuntu nyine nawe kimwe natwe, ariko yamamubwira ngo si wowe bivuyemo, ahubwo sinyama n'amaraso bibiguhishuriye, ngo ahubwo ni data wo mu ijuru. Nukuvuga ngo iyo twegereye Imana tuza tureka guhishurirwa intege nke z'abandi, ahubwo tugahishurirwa Imana. Haleluya. Ariko duhekeye ku bandi, kandi Mana yo mu ijuru, Imana yompeza nkinesha jenyine, gatsinda ibintu bimbamo bikimbamo, kabitsinda bigashira.
Bwana asifiwe sana. Nukuri no hishurirwa Imana, ngahishurirwa ubwiza bw'Imana, noba umunyambaraga ku rwego rukomeye kubera ko nitsinze. Ariko turi mu Uduma yigeze avuga kantu, aravuga ngo twebwe ngo uri mu kwa mugenda ngo turafata n'umunsi n'umwe ngo wicaze umutima wawe ngo ugubwire ngo se mutima we kutubanya gute aka kantu tukikagira. Ariko ngo ukama wirukanka ukamuhamagara Kerema ukamubwira ngo duhurire Bisenta, twashika Bisenta ukamubwira ngo Kerema uri umunyantegeke. Siko turi mu kwaraza abandi ngo turabanyantegeke, uri umunyantegeke, uratsatsindwa niki kandi naje ngifite ibyo ntarashobora. Ariko iyo twegereye Imana tuza duhishurirwa, kandi tugahishurirwa Yesu Kristo, tukareka guhishurirwa ubuntu butoya. Haleluya! Ijambo ry'Imana twasomye ryavuze ngo ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Muri Petero naho havuze ngo niwegera Imana nayo izakwegera, ngo nurwanya Satani izaduhunga. Ni ukuvuga ngo ubu nyine twagize confusion, turi mu kuja kurwanya Satani tutaregera Imana. Ubundi Satani nawe ntabwoga kuriya yorosha, oyaye afite igice kinini yigaruriye, tituyihaye imbaraga ntitunayipromotinzo yaye yaratsinzwe. Ariko tugomba kurwanya Satani ariko twegereye Imana. Ni ukuvuga ngo iyo twegereye Imana tuza tubasha kunesha isi n'umubiri ndetse na Satani, kuko nibyo duhanganye hano mu isi. Ariko ibyo ngibyo ntiwabyishoboza kiri umukobwa w'abagorora gusa, ntibizokunda. Bwana asifiwe sana. Haleluya! Ibyo tuza tubishobozwa iyo twegereye Imana. Twamara kwegera Imana ikaduheza kurwanya Satani, kandi twamara kurwanya Satani tukayitsinda. Nigeze mbona umuntu umwe ubushize yantuye akantu, yamambwira kandi nawe amasengesho ni nkayanje. Yamambwira ngo ngiwe ngo abantu bo muri famiye ngo bari mu kumugwanya, ngo kandi ngo nzokwamangana ngo namamwicaza ngo namambimubwira. Ndamubwira ngo nukuri nimbugiye kugwanisha ururimi buzoca yama kwinjiza mwama mukorana ube vise wiwe, kubera ko utegereye Imana. Haleluya! Ndamubwira ngo nimba ukeneye kugwana kutaka ikindi ugende wegera Imana. Numara kwegera Imana umwereke Imana, naho nuja kugwanisha akanwa kangaka ibintu ntibizoroha. Mureke twegera Imana kugira ngo tubashe gutsinda iyi si, kuko iyi si iratugoye, irimwe ibidushukashuka byinshi. Niko bigize yararirimbye aravuga ngo isi yeze indabo nyinshi, ngo kandi zirimo kuduhamagara ngo tugende dusorome. Icatuma tutazisoromaho nuko twegera Yesu Kristo gusa. Tutamwegereye nta kindi kintu cyo kudushoboza. Ijambo ry'Imana. Bene data bavuye kabari baze tusirimbe iminota mike tubone gukomereza.